As we Bible ba hilirang mi da clay na tum psychorally very we so coming sarana. As we Bible text na Matthew chapter 13 verses 1 and 9 in tang da bang rum sam. Chithang jishu na shim ju we e na shok la ka ngayi phai le apama. Kala mi ka chung khana a le pui ri khama. Jiena ana marikong akale ka tonga. Kala yari va ngayi phai le nganinga. Ana apong draka janjam aina damjitay da hanga. Ata kayawa akana ata yaw kwai vai. Gala ana kayaw aina ata gai kana shongfu payli datunga. Jiva nao bing na ranga muiza hawa. Ata gai kana ngalay draka makalay lungui bamli dadzang da taglak aina karshoga. Gala ngalay ji matuk manam. Kazimi kashok aina zingham kaproda alung bing jing ang yung tukda makalay wi vang ngahui hawa. Kai kana kushat bing wi ngachayli dazang da kushat rong bing hagkasang aina shang hawa. Kai kana ngalay katumbam li dazang da atay matay. Tingrong gai kali atay sha gala kangatay li hang turukruk tumrara matay. Sha kawai kanaga ka ajina sha kuirano. Nganakwi kay na tumsay goruli very we so kaming sarano. Gala kamahaya zimik shojing sarano ning shilagayo.